Pozdrav, evo mi ispred hrama Blage Marije na Banstolu i krećemo u svoj grebenski marš od 45 km. Naravno, neko zna, neko ne zna, hoće skrenem pažnju na seču šume, narušavanje toga nekog ekosistema i naravno podrška studentima. Toliko, idemo! I evo, negdje oko 0 stepenije, na Fruškoj gori naravno, u gradu je malo jače, tačnije u ovim nizinskim dijelovima je oko 1-2. I hoću da kažem da duvan taj neki vetar koji još stvara malo jači subjektivni osjećaj hladnoće, ali idemo do kraja, što bi se reklo. Ajmo. Evo, čim sam zašao u nacionalni park, bukvalno da počinje šuma kod ovoga sportsko-rekreativnog centra Gusle. Odmah, gdje ima da se seče, tu se seče. Gdje nema, naravno da nema. Ovo jeste obeleženo. Ali hoću da pokažem da bukvalno, znači u samom ulasku u nacionalni park, odmah evo ga, seča, toliko. I ovo me posle nešto malo manje od 2 sata i preko 13 km pređenih, završio sam tu prvu deonicu od Banstola do Iriškog venca. I ona je najduža, a i najteža zato što se kreće nispod 200 metara nadmorske visine i penje se do Iriškog venca koji je 441 metar. Sve ovo kasnije je valovito i, što bi se reklo, gore-dole. I što sam htio da kažem da sad kreću kraće deonice. Idemo sad Iriški venac, Zmajevac, 6 km. Evo me na Zmajevcu i ovo je ta druga etapa. Sad će neke kraće etape do Brankovca, znači ja sam birao te neke prevoje ili vrhove da budu etape. 3 km do Brankovca, pa 3 km do Crvenog Čota, pa onda 4 do Letenke, 4 do Sobinih izvora i do Sviloša 5. Idemo. I evo me na Vidikovcu ili prevoju Brankovac i idemo dalje. Inače, što tiče seče šume, ne mogu da gubim vreme i realno da smaram sve vas. Imam i 100 videa i 100 slika, tako da samo pojedine ću baciti, a sada je sezona seče i mehanizacije su svuda, pogotovo kad ideš peške, možda vidiš to, što bi se reklo, lakše nego kolima. Toliko. Idemo, pum pam, pum pam! I evo je raskrsnica za Grgurevce. To je nov put relativno, mislim da pre 2 godine je izgrađen i ovdje je Popovčot. Idemo dalje. Evo ovako, moram da priznam da je ovaj deo Papratski do, koji je prvi stepen zaštite, to je znači deo posle Letenke, par kilometara, pa sve vamo do gdje je bila Ravni, do Ciganskog logora. Deo, to je naravno prvi stepen zaštite, crvena zona. I moram priznati da je fenomenalno
zaštićen. Stvarno moram priznati, pazite. Šta ostane, šta padne, to i ostane tu, nema seče. Ali, na primjer, prošle godine, pretprošle je bila seče, i to sam video i sliku i snimao, a ove godine je sasvim dobar stepen zaštite. Svaka čast NP Fruška Gora, toliko. I evo, posle malo više od 6 sati, malo trčanja, malo pešačenja i 45 km distanca od Banstola do Sviloša, stigao sam na krajnju destinaciju, selo Sviloš. Samo jako. Idemo.